kra ha ya awerho sama esisia de e ma na ya na ye postu e de abeto TikTok and as Facebook say me free marketing just na just be me bi abechina wo na sesia de ye ka donko me mbemu donko mi asesia won ka ho be me bi abefa no akoto empem na say me free marketing na say be me bi aware kra ha ya ye nua ba na ye nua be ma atrase ahihya aware ebe ware na sensem a epie fi mobile na ye awerho nhwehwemu a ye attention TV fo ewrebra mu hwehwemu na chese oba no owo obi a one ne wo badada one na wo na chese ne baby daddy na da bia one baby daddy ne wo ye na otret na o se hwe wanwa me a me nja ma be me bia nwa wo da me ba we me mpene ma wo fa no nko ware be ma bia saa na me so me nji akwala no so mfa ni machi chese ha na me hawa brabo akosi se me menya ne me ya yo abawe wanya be ma oso no kama fefefe omo ofo I said bride no ho afi na broom no so no ho afi yeah omo nyina yellow brother and yellow sister omo de aware ahyehyem na aware no reception na so no yes sister ni baby daddy no epie mu ho a ekase animguase en fata okani ba me so de wani kopie mu ha eya awerho eye baby daddy ni sister ni baby daddy no was say eye anadwo na e was say ade achia ye be hia aware no so kra no one ne ex wife yi ehie mu mo hie so e be ma be ma o wale sister me ma hye so genti adada we na akwakofa wo so kra gya na e so me tietia break no me bubu no masai no we yo ba ware no sister we anadwo obeda endra wo hwehwe no wan fa me ho no hye e na me ne hye so na wa be fa se wo hira so aguni very bie very so krasi ni be ma masai no ho na I from be mafufro na okonya sister say tinton time awale menya wale bi sister kona ko wale wo eye o baby daddy na montoa abraboso wo de ye hwefo ni kakra na wo hwe ni su a I from be tia eye awerho fa comment ejama me na me nkan ma Eya Queen Varsity Foundation for eka ye kase eye nyanka ho dadwen pa dia eye Queen Varsity for na ebosa modern Mr. Opesa obebua Queen Varsity for na mukofwe nyanka yisi from 05483029
85 na fa ntoma bebo mo nia obenya bia entare dada empaboa dada bibia wo de wo hwe na ye de che ye nko de afre queen e bo 0543029885 na oni omo eni nsa wo so emmoa eye mobrofo akra